Kublai pi baro impiang sobai pi chagan ka khubo jungi lingpa kan ka channel jungi kana kitiar ka kanhun sunrop lang kabala tip kum ka Regional Democratic Alliance RDA ki parti tari ke betri lang hapning ka HSPDP bat ka UDP ka lapan menano ika kerteng unong ilam barim jong ka seng HYC usamla robat jun kajarin manlong kum ukertong ka kanhun manlang na ka RDA syaka election MP Lok Sabha ka Bansalong House na Munsawan na Shillong Parliamentary Constituency. Ya kane lapan benado Charman ka RDA ba Presiden ka UDP ba Ahmed Ba Lingdo hinin ngasim baar ka kanai triguno pra araja apply. Lai itu ubau samla robat jun karjarin on yakun ya kane election haka syap chung United Democratic Party UDP ka bade ka bom. Kumta ka jingpen benano ikerteng jung ba robat jun karjarin ka lapan hun yiki babun ki plaap kami lenti bar hang ne kala syai ukurtong na kaliang jong kane ka kanhun. Laban kedew hang ne ba wamele barim ka mulai ba PT Sauk Miru lapan ya ka tiket jung UDP Banmi yakun hakan ke election MP Lok Sabha ka Bansawan. Kumta kadadu menta kasengi tangka NPP da Menteri Sorkar kong Amparin Lingdo kanun RDA ki belapan bena ya ki kertong ki ban yami Aireng National Parliamentary Constituency na lor Presiden ke Kongres bat sitting MP Pak Vincent H. Pala banmi yakun biang na ke Kongres bat ka VPP da iba Arki J. Sengkon.